چندها سالا سوپای ترکیا هێرشên leşkerî dikete ser herêma Kurdistanê û bêdehan hawlatî şehîd û birîndar bûne, ev ji bilî zerarên madî ku ber bi gundnişînan dikevin û çi carekê jî layenên fermî nerazîbûna xwe li hember van hêrişan diyar nekiriye. Ji ber hindê ev çende roj bo roj dibîte cihê metirsiya û nerazîbûna hawlatiyan û dixwazin çareyek li vê rewşê bihêd dîtin. دەبەرەکە زارار بکەبتە یەکی شۆ قەزایە شێن بێژین یەکیش قەزایان بەرفرە هێن عراقیە بەردەوام ژلای فروکی ئۆتۆبخانەیە سوپای تورکیا دێتە بۆم بەبارانکردن بە بەهانەیە هەبوونە پاکیکی و گەلێک جۆران ژیل وێ دەڤەرێ خەلکی مەدەنی و خەلکی سیڤیل ئەvێک و ڤیای بچنە سەر گوندên خۆ بۆ تەرش و تەواڵی بۆ گرناگیای بەهارە بووە قوربانی ئۆتۆبخانە و هەروەسا دەستی لەشکری تورکیا بە و هەمان دەمداژی خەلکی واندەڤەرانە هاتیە قەرەبووکردن شلای حکومەتە هەرێما کوردستانی و نەشلای وڵاتی تورکیا و کوێ چەندین جۆران مادیت یا سراس نیو دولتی دخوازا قربوکینا خلکی واگندال ولات ترکیه کلیه کاچاو تو همین تشته وی خلکی جناب ببایو و بيجي اسنبو من وکری یان از قربوی نادمته تایبت بیجین کو دفر و نیرو و ریکون و دوسکیو و الى آخر حداد جایت منطقه برواری وانا فروکت ترکا مدک با تو باران منطقه مدکت دهان جهل و گنج جلو و ادبونا قربانی خدا نت خود چون بر بهنده چونه کوبونه جیان خوب دابیم کردن وی چولی بشیتن بهارات آب بشیت شولیت بهاره بکردن افجا هم دخوازش حکمت آخوی هرمید کن کوب ببیت ریگر بو وان فروکت ترکا دا کوب قصف منطقه نبینه کرد. قصف ترکیل سر هرما کردستان سر دفر آمیدی راستی بشه که گلک زیده هاتیا کردن گلک خلک ضررمند بوی گلک خلک هاتیا شهید کردن به رکی کوی خلک چیزام بخونه بیاب چینت ناف ملک خدا چینت ناف زویت خدا چینت مرا مهنده کو انتاج کی کو برهم کی برهم بینتن مرو مالت وایت هاتینا زیان کردن خانیت وایت هاتینا حرفاندن ملکیت وایت هاتینا پیچبون رجا وان کسین اول شهید بون یان جوین بریندار بون هیچ شوکی نه هاتینا قربو کردن دگل شهید بون و بریندار بون هاولاتین مدنی به صدان گنجی جبر ترسا بردمان هاتینا والا کردن و ایدی هاولاتیان جی باوری لگوندین خونمای جبر کو هر دما سوپای ترکیا ویا هرشان دکت سر هریم كردستاني دلدر عارف كورسات نيوز لدبرا آمديه